Ja sam Žarko Cvejić, novi dekan Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Rođen sam u Beogradu gde sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao sam muzikologiju na Univerzitetu u Oksfordu u Engleskoj od 2000. godine, diplomirao i magistrirao 2004. godine, zahvaljujući punoj stipendiji koju sam imao od univerziteta. Doktorirao sam na Univerzitetu Cornell u državi New York u Sjedinjenim Američkim Državama 2011. godine, isto muzikologiju, opet zahvaljujući stipendiji univerziteta. 2 godine sam se izdržavao i pevajući za jednu katoličku crkvu u New Jersey-u, a sada pevam još samo sa decom i prijateljima. U Srbiju sam se vratio 2010. godine i odmah počeo da radim na Fakultetu za medije i komunikacije, najpre samo kao predavač, a od 2011. godine kao docent. U zvanje vanrednog profesora izabran sam 2016. godine, kada sam postao i prodekan za međunarodnu saradnju, a u zvanje redovnog profesora izabran sam 2021. godine. FMK je moja druga kuća, akademska i profesionalna. Od prve do druge kuće najčešće idem biciklom, uprkos ludilu beogradskog saobraćaja, jer verujem u ekološki održiv način života i trudim se da tako i živim. Volim svoj posao jer me održava u vezi s pametnim i zanimljivim mladim ljudima, od kojih sam svašta naučio, naročito u poslednjih 11 teških, ali uzbudljivih meseci, i nadam se da ću od njih još dugo učiti. Volim svoju drugu kuću i zato što u njoj mogu bar malo da utičem na te mlade ljude i pomognem im da postanu kritički osvešćeni i promišljeni članovi ovog našeg društva. Kao dekan želim da doprinesem daljem rastu i razvoju Fakulteta za medije i komunikacije, tako da on zadrži i učvrsti svoj položaj vodeće škole društvenih nauka i humanistike u Srbiji. I to ne samo daljim rastom broja studenata i predavača, nego privlačenjem najboljih studenata i najboljih predavača, stipendiranjem, dobrim uslovima rada, ne samo u finansijskom smislu, nego u smislu pune akademske slobode, što je iz mog iskustva predavača na FMK, koje traje već 15 godina, možda i naša najveća vrednost. Osim toga i osnivanjem novih studijskih programa, ali i obnavljanjem i stalnim osvežavanjem postojećih programa, kurikuluma, predmeta, kurseva, literature koju koristimo u skladu sa medijskim, tehnološkim i društvenim uslovima i okolnostima koje se neprestano i sve brže menjaju. Danas kada fakultet broji preko 2500 studenata i bezmalo 150 zaposlenih, to možda neće biti lak zadatak, ali ja čvrsto verujem da mi svi zajedno to možemo. A sve to da bismo i dalje stvarali ne samo mlade profesionalce, dobro i široko obrazovane i uspešne u svojim poslovima, nego i intelektualce u punom smislu te reči, a to podrazumeva punu društvenu i političku osvešćenost i odgovornost.